iyo adahari n'ubundi hari izindi nzego amategeko aba yarabiteganyije. Ese umuntu adahari ikibazo cyarabaye itegeko bigenda bita gutanga impapuro zo kumufata niba ari mu mahanga hari gukorana na Interpol n'igihe Interpol ibereyeho na mu gitondo namwe harabandika ngo arahari nabibonye nta mugabo utagira ibibazo. Reka twubika amacupa twegura inyandiko ibise wabimenye gusa icyo nabamenyesha no bigenda bite bigenda bite icyemezo cyabaye itegeko kigomba gushyirwa mu bikorwa. Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu niyo nkuru igezweho, niyo nkuru iri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru byose by'inaha. Nyuma y'igihe akoze ubukwe agahita ava mu Rwanda, amezi yarabaye menshi nta n'umwe uzi aho uyu mugabo washakishwaga n'ubutabera bw'u Rwanda aherereye. Gusa kuri ubu amakuru ahari aravuga ko Ishimwe Dieudonné w'imyaka 38 y'amavuko wari ugishakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda yafatiwe mu mujyi wa Fort Worth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ubu aribwo babitangaje, ariko mu by'ukuri yafashwe ku itariki 3 z'uku kwezi kwa gatatu 2025 nk'uko byatangajwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ICE. Niba batanze impapuro zo kumufata se agahora na police umuntu arashakishwa ntaho yagiye ari yaranje akajya yihisha ariko rimwe na rimwe wenda twaye imodoka police kamuhagarika bakamwaka identity bagashyira muri machine bagasanga uyu ngo afite n'impapuro zimufata bakabara mujyanye. Ntago uburyo bwo kumufata amategeko arabiteganyije. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugaragaza amarangamutima y'agahinda n'umubabaro kubera ifatwa rya Prince Kid. Bamwe bati yararenganye, abandi bati niba hari n'ibyo ashinjwa ntagirirwe imbabazi, abandi bati oya yaragambaniwe. Hari n'abari kujya kure bagakomoza ku mugore we Iradukunda Elisa batuwe sarabahate umugabo wari muri gereza. Benshi mu by'ukuri babajwe cyane n'iyi nkuru. Elisa we yarize yahogoye, amarira yamushizemo, ubu agahinda ni kose, intimba yuzuye umutima we ari kurira umugabo we. Ari kwibaza ukuntu agiye kumara imyaka 5 atari kumwe n'umutware we ari muri gereza bikamurenga. Agahinda ni kose. Byanze bikunze ari kuva mu itariki n'ukwezi umugabo we yafatiweho. Uretse na Elisa, benshi mu by'ukuri babajwe cyane n'iyi nkuru. None wowe dukurikiye iyi nkuru y'ifatwa rya Prince Kid uyakiriye ute? Nawe birakubabaje? Tubwire muri comment. Ariko se byagenze bite ngo uyu mugabo wari umaze iminsi yaraburiwe irengero afatwe? Yafashwa te nande? Byagenze gute mu by'ukuri? Dore operasiyo yose yo kumufata uko yagenze. Gusa mbere uko nkomeza ibuka kureba aho hasi ahanditse subscribe kandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye kugeza inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Nibyo Prince Kid yafashwe. Ariko mbere yuko mubwira uko operasiyo yose yakozwe, reka mbanze nkwibutse ibintu. Byose byatangiye ku itariki ya 13 Ukwakira 2023 ubwo urukiko rukuru rwakatiraga Ishimwe Dieudonné igifungo cy'imyaka 5. Urubanza ubushinjacyaha bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugize umwere ku itariki ya 2 Ukuboza 2022. Urukiko rwahamije Ishimwe Dieudonné ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukoresha imibiri rishingiye ku gitsina. Ishimwe yari yarashyikirijwe impapuro zimusaba kwitaba nyuma y'icyemezo cyo kumuta muri yombi cyatanzwe na guverinoma y'igihugu cye nk'uko abayobozi ba ICE babitangaje. ICE ni urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bayobozi ba ICE bakomeza bavuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze icyemezo cyo kumuta muri yombi ku itariki 29 Ukwakira 2024. Kuva yakora ubukwe agahita ava mu Rwanda, benshi ntibari bazi irengero rye, ntibari bazi aho aherereye, ntibari bazi ngakora iki, ari mu kihe gihugu. Nyamara Ishimwe Dieudonné yari atuye ahitwa Fort Worth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nta byangombwa yari afite byemewe byo kwatura, gusa ngo yari yarinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Itangazo rya ICE
rivuga ko uyu mugabo yatawe muri yombi bigizwemo uruhare n'amakuru yatanzwe na FBI. FBI ni urwego rw'iperereza rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo cya ICE cyavuze ko Ishimwe Dieudonné cyavuze ko Prince Kid aba yagumye mu maboko yacyo mu gihe gitegerejwe icyakorwa. Ubwo mu byumvikana ari kurebwa uburyo yashyikirizwa u Rwanda akaza gukurikiranwaho ibyaha ashinjwa ndetse no kurangiza igihano yakatiwe n'inkiko cyo gufungwa imyaka 5 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. Ariko se mu by'ukuri ubundi uyu Prince Kid akurikiranwe iki? Uyu mugabo wahoze ari igikomerezwa ategura irushanwa rikomeye rya Miss Rwanda byagenze gute kugira ngo yisanga akurikiranwe n'ubutabera bw'u Rwanda kugeza n'ubwo hatangwa impapuro zo kumuta muri yombi? Byose byatangiriye hano. Yeah, I get you. Mweto, mubwiza ukuri. Sinubwiye mumbara abavandimwe banjye. Sibona ngira wenyine. Yeah. I will fight for you. Ariko mbabari ibintu tuvuganye tubivugana. Yeah. Ntabwo nzibagirwa ko Mweto yanyimye happiness. Mweto yambwiye ngo utamufiriye. Ariko I love you. Aya majwi hashize imyaka irenga 2 agiye hanze. Ni amajwi ya Miss Nshuti Muheto Divine waje kuba Miss Rwanda 2022. Aha yaganiraga na Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid wayoboraga kompanyi ya Rwanda Inspiration Backup yateguraga irushanwa rya Miss Rwanda. Ni amajwi yari koroje aho Prince Kid yumvikanye asa n'uri gutereta Miss Muheto Divine avuga ko yamwimye happiness n'ibindi byinshi baganiriye nkamutereta. Aya majwi rero niyo yashingiweho ndetse aza no gukoreshwa mu rukiko ubwo Prince Kid yashinjwaga ibyaha bitandukanye birimo ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Mu kwezi kwa 12 2022 nibwo Ishimwe Dieudonné yari yagizwe umwere n'urukiko. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugize umwere, gusa ntibyari birangiye kuko mu mwaka wa 2023 ubushinjacyaha bwarajuriye maze Prince Kid yongera gusubizwa mu nkiko ndetse ku itariki ya 13 z'ukwa 10 2023 yongeye gukatirwa gufungwa imyaka 5 anacibwa zabu ya miliyoni 2. Tariki ya 12 Ukuboza mu mwaka wa 2023 uru rubanza rwari rwarapfundikiwe ndetse urukiko rwagomba gusoma icyemezo cyarwo tariki ya 30 Kamena 2023 ariko biza gusubikwa bitunguranye kugira ngo azaburanwe ku bimenyetso bishya byatanzwe. Ibi bimenyetso bishya byagombaga kuburanwaho tariki ya 14 Nyakanga 2023 ariko nabwo urubanza ruza gusubikwa nyuma yo kuregwa. Navuga Prince Kid n'abanyamategeko be bamwunganiraga bagaragarije urukiko ko bari bafite inzitizi bishingiye ku kimenyetso gishya cy'amajwi cyari cyatanzwe n'ubushinjacyaha ndetse n'inyandiko isobanura iby'aya majwi. Uregwa n'abunganizi be bavugaga ko ibyo bimenyetso byashyizwe muri systeme bitinze ntibabone umwanya wo kubiteguraho bituma urubanza rusubikwa rwimurirwa tariki ya 15 Nzeri 2023. Prince Kid yitabye urukiko nyuma y'ibyumweru 2 akoze ubukwe na Elsa Iradukunda nawe witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda rya 2017 ndetse akanaryegukana. Kuri ibyo bimenyetso Prince Kid yerekwe avuga ko bitumvikana uburyo amajwi y'ubushinjacyaha bwatanze. Bavuga ko yafatishijwe telefone y'ubwoko bwa iPhone 14 agafatwa ku itariki ya 16 Mata 2022 kandi iyo telefone yarasohotse tariki ya 7 Nzeri 2022. Prince Kid yasabye inteko iburanisha kutemera akarengana kandi yarashyizwe mu maboko yabo. Gusa ubwo busabe bwe ntabwo urukiko rwabwumvise kuko ntibyarubujije kumukatira igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2. Nibyo Prince Kid yafashwe ubu ari mu maboko ataraye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zimufite. None niki kigiye gukurikiraho? Ese arazanwa mu Rwanda ashyikirizwa ubutabera azakora igihano cy'imyaka 5 yakatiwe? Nyine ntabwo mbizi. Icyo nzi nuko nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Gusa mbere yuko nsoza banzu ureba aho hasi ureba handitse subscribe ukandeho kugira ngo utazagicikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ugeze inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar.
dushime nawe utaha Imana ibarinde.